Puji Tuhan tu harohot ginawoh om kasiwatan dati dat misisad isuang dat kabaktian demi sesuabit ti. Ata kapakati lambus magangat ako dati dat tumuko om sumambayang. Kinarahingan dahay isuang kerajaan na sorga kasuabon diti magisisa kagihad isuang dat bisa kadungan dat sambayang om sumuko kumadia may nahe ahako gisombot itinapot tamodan dahay nga manhak dot kinsamakan dahay kumadia kasukuan dahay kumadia nga paparikat kagudat ay ginaw dahay kasari-sari dat minsamok om gumirat kumadia berkatay nit insanan ditambalot-tambalot dahay dahingga na po sa kirad ay sa kasiwatan dila dita daw dabay no nga ay may nihay anuay kagudat timpo dat tadaw arikot gisambot kano kasari ay dat magyampay isuang dat perbaktian mandahay pasarahat timpo diti isuang aran di Tuhan Yesus. Amen. Bahay na paditi nga ay haro diti isuot pagangatan tay ka cabaran ako no kumadoho nga kumadatid insanan. Da papaharot ti kabaktian da min susuab. Iho matiti nga ako'y aparo dahara kabaktian da min susuab. Nga musoro ko dihom ay asa na ngi dahara ti kabaktian da ti dat ay ako na ko iyo nga iyo kayo nga kapag isisa takad isuang na kabaktian dat kasuwabon susain mo ti kapiyag itinagit jam 5 ako nagid pumata takumot tu osagit monondig nun dahil siba nga ay no di sala da iyati nga monondigid isuang dat katumbayaan ta ko jadi puji Tuhan kinampayan dati harapira-pira kabaktian na kasuabon di nombalan ko tinumanud harahot miyagalidit maya na paggereja kapayan na maharakasarit na kita ko nagi mantada mantub nga paindalanan na padilam i-zoom kagumuan na zoom harakasanangan harakalabihan na masing-masing nga monopot pakapit isuang ginawa secara jujur nga rohyan ako tit Facebook live kapi ako di zoom tu kita kapi din ako diri atutunan din ako hinongay ngaran nama kita ibu di Facebook nga pagadi hi-zoom ini nga bilang ngayon okay may di ako akabo video kad igumambar nga atutunan ko pa din ako diri haro matigati tulun dat ato ko orohyan dat ailan dat tulun da hinata ka diri nga manuy madiri ko jadi iyo nga iyo deh aku orohyan edit kita ko pa tulun nga hiri mah okay, jadi tumbayan ako magisusuay ko purimanan to kati nga haro nagi it orohyan dat memang gahirilah ay sala di bo it manhak nagyan da sa mga tidit kumadi tulun dat itanggo ta ada suay. Okay. Pelajaran pada tibay na nga mininta na di pira-pira tadaw di kayan di bulan 1 nga arohyano ko dat papahingguas manta diti buku dia pasambalik dito kamera depan menjadi murid setiap hari bagaimana berbuah banyak penulis seperti nga James Hedgepack alumisi ti pandangan-pandangan ti ka pelajaran da igitan daw nga karohyan kuno pad iyo nga
ngayon to na po ano it idea secara keseluruhan mantokan do pangamo itititikin ng dati tuwile dambakan iti ba kan kahitid sabah akan kasemestinya magiagal awayan dati nga ina po it tema utama fokus utama pelajaran irihi guas ano nati lah. Oke. Jadi piagalan na pod iti man tuliso typon teka proposan iti live nga arahian ako nag iti live to susah nati pa manay pa dusun gi mamawasap to ka dusun nga susah akon pa di mumase karangan nga ay susah mo ti ka itinapon do manong borosam ay susah ka piyo to itinapagya bahasa man takot nga bahasa pasar maan to na po hit asal dusun lah sekiran pemigal ka ng girisam ihumon dati bahasa dihilag Google nga haro bahasa Melayu ka nga dusun ka na po haro isa kamusod dusun naman ko pasuwango hilad handphone ikaw mo yan di Malayo hampir tidak digunakan to iho nga apasan ako di typan ko ihuman ko iso na po kumayan dat otapot tiga pe tinapodusun nga mumbala tumagak ya tumagak yung tiga pe dige jadi takay di kumayan dat kalau tidak guna bahasa dusun tidak suci karena itu jadi salah deman toko gunawa itu kinainan toko oke jadi nudi pakaian toko tid kopi sanangan kesuabon ke miluh sanangan kesuabon itu menginum di miluh di menginum bakupi miluh sanangan lah secara pribadi iho kadaw nga langadan ako miyampay daw kayo di udara secara live ina pa di hari Jumaat Vespa nga haro kabaktian nga secara live ikaguhit manikid hari Jumaat Vespa nga ang awal gadid ay pukul 8 lebih angay no nga suway ti mama kapurimanan iti dat gumu idadi rakaman nga magihumi di live jadi iho nga arohyan ako ulam na kuragari to yun jadi mimpun na bayan na hom osa nang kasari na papiramutan na manikid suwab to ko lah manto kahit ang awal lumasik titimpok PKP okay. may ito ko paimpunad isuang dat pelajaran dati kasuabon na bayan no 1 Februari ina po tuluh dahil nga iati na po nga overload at asusuh kago ayat na po naman ano dito nga isuang nga Yohanes 3 ayat 3 simbar di Tuhan Yesus terjemahan bebas boros daw mau boros aku kuma da kayo kuma dia kepadamu sekiranya pod sangulun it amu osusuh kagu aisyo ko kita kerajaan kinarahingan kerajaan Allah kumayan pa nga iati na pa nga overloaded osusuh kagu dilahirkan kembali ato ka naman pinsusay let nudilo asusuh kagu kad miagal na po ko kagumuhan datim oratian na dati dat ilo na po asusuh kago nga
ponsuon, dibaptiskan. Okay? Dibaptiskan. Hampir 100% dati nakawaya iti kamayan dat naman pajua. Sayra na pandad saro na ditit baptisan nga agumo itawayaan dat awayaan to kagi. Iya kau nga mungkin har pengalaman secara pribadi dat pengkah kadi mo sitar igitay hiti aribaw na panday waig nga sumingkatud din dagi ka kumisunod may na di patalopo nga harohit akapiyo ko ingat nga kagagang pingkuruhod harangay ikakukul kainum ngay matuduway girito kakukul niwakon gi pingkuro kayo di numan baptiso har atumano ko harap pengalaman da ko it iyakaw ko piyan ako puriman dat ako kuran nawayan nakakukul ko nasuangan daway gat tadung ko kabang ko nga nagi ako rangit akit ako haramihan sera daman pansuwa irinad inapay kapurimanan hindi nga apurimanan dati tisom pengkurah napat awayaan dati nga iri na pam isaralan isa at papakita dat iyati na pa nga ikamuan dat asusuh kago pengkurah ralan dati manin na pansuwa tumano dapat ti pelajaran dati nga ay iyati na pa nga perlu pertobatan ay sa kamayan daralan da itanga mesti iri na kapiyo ay sa nahit ipilihan ay sa na pilihan to ka suway ko dilahirkan kembali ay sa naralanda suway da ilo na pinaboras isuang na pertobatan ina pa'y proses sa aratian kasari dati da turun tamurun nga ralan na pa na makibaptis nga belajar ka on nakamalat 28 dasar kepercayaan doktrin pansuan lagi ka irihit ailan dati secara umum ay nanda balajari 28 alayak ko di siya baptisan ka itu secara luaran dari segi pendidikan no record no hit pembelajaran daw suai ka iri sera na pandad ay mananda pinguhatay haro hoy matigatit ipasarot tay ka iti maludok kat pembelajaran Alkitabot mananda siya sato inda uhotan pinguhatan na di basic ya gal ko pasal hari Sabat ikaw basanan na tulundat it ngayon sangkiwalo tadaw Sabat akan tadaw Sabat nga iti makanan iti persembahan asimbar na pondo nga pulih ka nga ana pa di asimbaram aya iya dari dit milo podadi siya leman kago tudukay ka nga akatu manguram mana da ko usahawad abaptis ka irindan di kamandat abaptis na pondo nga haran dati kamayan na belajar patilamos belajar berterusan jadi ino padihit ay kesimpulan ilat pelajaran da antaka ilat hilolo nga ikamoy dunang giriset back to the basic gumuli ta ka kago sekir na padid ititinan ko piyo nga gumuli kago tanak to dilahirkan kembali back to the basic di kamayan dan orang putih gumuli kago di kasalimpunan timpo na pati nga man kudi manta kadi po
Painsama ko iti pelajaran iti keadaan dating pudon da. Iti corona. Iti nagi keadaan rohani dating pudon da. Pagangatan ko na po dat kumadati tumanud nagi dat ay pagangatan dat sampo magunan nga haragay kamon dat I will go kadigi iri pagangatan dating pudon da. Ngano pa di dati intangay nga iya tinapom oporluh dat asusuh ta kakago isuang dat perbaktian dating pudon da. Iti perbaktian dati may pagi dati soroho antakan dit PKP kumain saan nagi nga sira no pa naman po mumod okay tiada kabaktian di gereja ka nga iyon po dihit kabaktian ng paindalanon dati walay tisam-tiso mitimungit pira-pira walay tay ka asar diri-diri iyon po his semangat kabaktian nga haraw pukul 9 ta kumimpun ka nga pukul 8:30 na nga to kum no kasadya na ngay mimpun na kabaktian nga sera na po did miya galidit karikot na didat hampir 1 tahun tokod isuang na kabaktian di iwalay nga ina po dihit semangat tokod isuang na kabaktian kagarasan di kabaktian nga minsiri ba akri alimon dahit idahay nga yun di pukul 9 na di nga mo nagidi nga pansum iyaho ngay nagilatid di mo nagidi pansu ay itanganak nga man barasay nga edi tay karo ngogi sayrad isuang nakabaktian nga ipangingirikaw nga aya ay di atutunan kapi ya sumambayang monondig nga hanahanom Columbus hanahanom Kotondig miagaldit mano na pod oruhay ay ikabaktian jadi isuang da kabaktian dati tinga ititimpu dadado nga operlu dadi dat itipia kabaktian nga operlu asusuh kago dat tumaguang takulat saruan dat General Conference sa SDS ang pamagunan dat I will go ka ngano pa di dati pakita ilat kamoyan dat I will go hila nga sira na pod moyaku ka mamanawaku mongoyaku kamatugalad dusun gi nga asaraw na po dati may panginjil dahil hingga-hingga sa pamagunan nga isuang datimpu dadendo iti kawaya ta katiko kamando corona ata ko milom yung panaw mo ito ko lawat nga ina pwede gulo pohom to kay mayaan daharot korikot id kininan dati nga dando na padim paginadaan paginadaan ta ka rumikat akon pondon ay asaru mo ti sila kapim panaw ka nga katampurasi matigiyagi sa di tamo si matay ka di dambokon jadi manta didi iti napot kapasyan dati nga itinit perlu dati daman berasa dat I will go akon ko iyati mamanaw dat may panginjil tadi nga iyati napotihom kapasyan rohani napo dati nga man dati borosad pangoyan to ko ti kapasyan rohani dati wah amo na po si kadilat anak ay madi na nalibaban may taka pati lambusa antakan na po dit milah ta ko po may sambayang nga igerja nga harati kamoyan dat kabaktian gabungan magisi sa takad isuang kabaktian sa mga peringkat daerah wilayah ataupun seluruh Sabah
Om iti na po kamoyan dat kabaktian gabungan nga o kito na po dati o gumutulon aramay o memang o gumutulon tulon to pira-pira gerejad magigagabong nga ngayon na po kapya dati sanda to kapya ti kamon kabaktian daerah isa ini rumikot ino pa rumikot nga ino active dahil gereja tisam-tisa ino pa hit mau tidak mau na dit kamuyan dat sansog pumay sambayang lat gereja sendiri ay may ulay di kabaktian gabungan kay man pa dahit angara atau istilah di nga ino hit ongosa-osa tiya amoy ka ino pa hit nakaluhay-luhay na moy naginda gabungan ng ipiyahihir gereja nga ay moy nga irino pa nga it sarita laid la nakatalib no okay timpo dun do ino pa himila dati gunoon iswang da kabaktian nga iti no online it sa kira magisi sa taka sama da Zoom para kagoy ka munta ko lundo Google Meet tay ko iti live Facebook siguro na pod intangan miya galit Pastor Reno Pastor Alex na tay kay Pastor Swait haro Zoom mano po dati intangay kampayan di anggota dat iswang da Zoom nga isa ini hinadiri sudah pasti dat inapahit tatap dahino nga inahit memang antakan ni milo pumisamayang gereja nga aktif no yun jadi iswang ga Zoom nga aktif no nga ina pumadihit mau tidak mau naman tadit milo pumisamayang gereja puji Tuhan mo nila suwangit it kumanda Zoom ataupun live Google Meet puji Tuhan lagi nga ako'y alimon da haro hikapya lah haro pira-pira hot ay tambalot dati dat may among ka iswang dat live bahasa dusun may nanda PM daho kasi ikaruhang ko nga tapat kapiyam lay dadamay sambayang nga puji Tuhan sa rad harati online kabaktian online kapiyam pay kasarihad iswang na kabaktian ka puji Tuhan nga to kay alimon dat agumuit naman tad mo di gereja di gulo po kon gidi dendo to it milah did amo tumanod irinan dat ayit ino pa dihit imiyagali cabaran dat awayaan datin iswang na baktian iti nga agayo datin po denda iti na di kaperluan dat iti kabaktian dati nga perlu susukago kan nako iyati malay molalo iti ka maya iti ka imanan dati nga iti kabaktian nga perlu susukago miyagal po di PKP di pertama nagi isa mangat dati malab-kalab po nga dondo na pa dihom lumuhoy jadi irin na dadihit manto kad susuh kago dahi kabaktian di jadi nununa pa yung mila dati gunaon pensuang nati online nga to karohot kabaktian online ka nga tokom kurub po di may suwang ina pa iwagwago nga pinapaharam misyon dit seminar signifikan tentang 666 penyertaan lebih 600 orang nga irinigi kamuyan kud ngayon naman na ingguasay kapiyo nga anggota na pa dati lebih 30,000 mantad 30,000 pira na minay-tanod 30 lebih ribu 600 orang nga sinumuang nga aratian dati dat mungkin dat masalah internet awakan lah memang haray kabaling kahangan iti galid dila nga ya di papalamok di semangat nga
poin kakat da semangat takati bo. Sedangkan da antakan na padi mila takapamoy sembayang tumano da pa statistik kat mission nga mantada 30,000 lebih anggota dati inapay karikot pada satu sabat 14,000 lebih. Itu pun termasuk ke di kasususu. Oke, jadi ina pa di pagangatan takot timpu dendo nga iti kabaktian online. Lobi kagayo iti cabaran dati di suang na kabaktian online. Karikatan da tulun nga mila no pa ised ato manud. Ato manud nga ay okay to. Ay si mila mo maminsuho dat tok mo ina kama. Miagali dit adi mila tiad di. Jadi miagal na pa di dati it pinsuang nga isuang na kabaktianom. May na dati ang atay itambalot dati dat mampay isuang na kabaktian melalui tit online. Secara pribadi saya na pod sumuang takad isuang na kabaktian nga karahian pati online itong pinay nga painlatan na sumuano Peng kurang madirid asih ka tu dihit pailatan idi nga open madit video sekira zoom nga ngono panda timbang so nong panda itu manud gamu lagi. Jadi main na dati pati lambusa iti sakadung dati maya iti kabaktian online kakikita na ina pohom miagalidit iti na mati kapihot ralanta katid stakat na dondod iti dihit case nga okon no gididat minsawat temod kemundat perlu dibaptiskan kembali perlu okon na diti iti keimanan iti kabaktian ilo dadit SOP hilo nga perlu dilahirkan kembali dadilan man kapiyag it konsep daw dah hilo. Okay. Jadi iati isuang na karohanian iati na pa nga perlu asusuh kago ay waguhan berite di mo isuang na kabaktian nga perlu asusuh kago hilo kabaktian dati moy dat ina pa'y kabaktian ni di nga kisamangat kago miyagali di timpunan iti samangat dati karalano dati tumagwang iti corona nga perlu asusuh kago na pa'y di pertama nagim tok sorosi tako po ihongat lolongohon po dit ano kasingud nga tok pananggagaran na ginawad ay ako naman ko pa nga dondo na po diham masakatan na bo pa jadi ilo na dahit perlu dadid susuh kago ti kapurimanan dati. Okay mano pa di intangan insanan nga nunu no pa di hat awayan dati nga perlu na po susuh kago miagal ka ipikaruhangan ya ditumagak tagak na dihit kasi sayang gimi karuhang nga perlu dadid susuh kago hit pikaruhangan hindi kaimpundan do miagal iti timpunan boleh ti malah kamanda susuh kago gitu. Okay, jadi ina pa dihit ay ningguasan kapati pelajaran dati do bay nga isuang dat karohanian dati iati na pa nga perlu susuh kago ay lanam sahira atimpo ila kamuyan dat kerajaan Allah hila nga sahira na pod susuh kago iati poin sadia kasari tako dat tumaguang git korikoton hindi ka na kerajaan Allah. Jadi gisam na dihila pelajaran dati da kaswabon na bayi na itong pinay ngay kung sikaw da kinampayan dati harahat 40 minit kasari gisam mo dando may na dati pati lambusa at pantamangan dat kalidasan tumanod dat nununa pahit
SOP di pinasadia kumadati tanudan ta kana pariham ay iri na hit ralan na terbaik ibobos sa bantug-bantugan na baka narid it tumagwang iti corona magisasambayang ta kana kasari maidat ihati na pohom isuang kasari na pangintirongan ko kinarahingan jadi iri na ham konsikaw pinakinangahan na ko insanan